Good morning, guys. Ini ang punugnay Dimapur Hong Kong market. So, orang ni crowd tayo orang ni market ni varieties na orang punugnay Dimapur Hong Kong market. Tabuk agin se belai ke chance ka ketal yang je building kamu mana apa ketal construction. So upgrade hingga film first time ya, ang onek bano Dimapur project. Stall kabung ma, varieties or ri hindi. Je kono season ri hindi, bags or hindi, fancy bags, dresses. In decoration bagai Christmas time में होता जगह बेलाई के ऐसे के borok bango. Hello. Ini lo malah di sini ada dah. मोबाइल दुकान चला रहे ओ दुकान तारा दुकान गुदाम में इला कोनो nanti dia lagi 400 से कम लगा ये खाओ पानी ये ना खाई को हां Bani saja. Aku lagi dengan So guys, sentabuk tunggu Dimapur new market hai. Aro bahasa ke bangma varieties. Christmas ni crowd ang kata. Wow. Tao sẽ piecing bên này thật sự không? So, so new market muka
Wow. Iya, dia lah sini berorong nih. Sama apa? Oh, dia malu nih. Kelebar itu. Boya agar kenal lah. Oh, tak kebar kata. Anak kaya. Oh, kota tam se kuma au bazar, mau bazar dan ku. Anam bazar. Lalu bad. Tahu tak sih upgrade kan? Market dok. Wah. Yang dah hamnai. Anh cái hấp dây vậy yang orang bangsa. Dah ni ke? Anh cái wajib pun hấp dây. Anh cái wajib pun hấp dây. Untuk malikuri dia. Wow. Hai. Yang ngomong kuman coba. Maksudnya, tosan yang endol, endol. Yang bazar bicara.
Nih, cancel kan? Này cũng nó sẽ lắm. Orang naik tuh di, orang naik tuh di. Bang masuk ke bang.